ukwenzeka kwekuthi bakupende nawo bese uyahlala nje usingathiwa ngekuthi nginyumbe emhlabeni ngathiwa ukuthi mina indoda amathi ngihambeli kahle mina ngathiwa asidefine abantu sidefine uNkulunkulu tathi wena usuyini phambi kwaNkulunkulu ngicela sisaphila sakhonje Nkosi asingalahlekelani naNkulunkulu ngekuthi bantu bathini ngathi bantu bangadefine ngetehlakalo lethi kwehle bantu bangadefine ngalo udlule khona bona babheke lapha esithombeni ukuthi angeke asasuka kulo bathi ngaNkulunkulu uyendlula ubese uyathiwa ukuthi ngingibani fika point number 3 we purpose la ngafika ngigcile khona amen purpose why are you here usukelene endlini kakho wedala utelekta ubuka abantu usukelene la usuka khona khashana wedala